Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ka Regional Committee na kabenta ka West Jaintia Hills District, kala Shong yung Jingïalang ka Banyngkong banyatir yatay sani hakabay day baka Jingïapan baiput hapreng ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam hakawat ka baar na kabenta ki Chaka badon hapreng ka Jingïa kaja kibahab hapo ka West Jaintia Hills District. Hak Jingïalang ka belalong conference hall jong ka office trekam jong Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District hak arpusan trek uyayong arjar arpulai. La penyai ka Jingïalang lu sembut menteri rangba ka jela usnyaw bahalang dahar ubala khli ya ka komiti kum chairman uba Commonwealth Umban kum Vice Chairman bat ki rekhot ki bekentup yu Chief Executive Member Jong Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thombor Siwat u MDC u Aibor Lang Shadap u Deputy Commissioner Jong West Jaintia Hills u BS Solia bat u ADC u MA Shalam uba singaw balang dahar hak jengkran bigilat patai kubuar hadin balawai ke Jingïalang ulo ong bagani gede gawat ke Banyngkong kat kum ke jingpen mi Jong ka sorkar jela ya ke jingpen bana batmai bat hakani ke kenti ke komiti kan persang ban lumlut yaki sakhi satar shuaban IT syak sorkar jela ne sedang chong first regional committee ka kam ga notification tume ko sarkar tume aji amlang ngao honorable minister ma mon komanda bahin man kawai siman ni komite imnai apsa yam loro ni lembat no apsa no mangjor o marbu am gi kam bumi giwan teni kam butik sedang dia berkali komiti bagi dia untuk proses kami lapos cang cuma di tahu semua ni report ke state government kepada instruksi di district commission lah wah sudah ulat atau ulat kat kami yang kamu warga state government dan kamu kau mana ini isi ulat DPM ga ini banget media lembar simkia level yang sudah start hai itu jadi kawan remove member kamu kata ya kawan kata itu sen nama kami terhak member kamu itu support boleh ya kata ngah kau lokal melihat ni report support ada regional committee ndaw mi poro ke daw yalam lang ni harus ni kau melihat dengan simna sinyal ada kemudian kata emi ka tu ni report tangan de request hi hawi to ke developmental works ada level yang choose ke tiro arli ke state wa kawan pun ke developmental aku to khang to yu le ke Meghalaya to lai bagi le ka sam to lai ketujuh man kam te kat kawan kami